Салом алейкум, бародари азиз. Ко овозон мераванд? Кади овозон агар бираванд, илтимос банависед ки овозот мебиям. Так. Овозон ба фирм мераванд, бародари азиз. салом алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Касоне ки дар канали ман подписатсия кардаги нестанд, бароям подписатсия кунед. Овозон ба фирм мераванд, бародари азиз. Касоне ки подписатсия кардаги нестанд, подписатсия кунанд. Ман албатта медонам ки шояд пагоҳ то пагоҳро хеле мардум тамошо мекунанд видеомро. Салом яборага бародари азиз, ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон. Ман барои чи дар ютуб боз як видео прямой эфир кардам, барои оне ки бародари азиз ҳозир дар ҳамин шабрӯз бемории коронавирус аз нав хуруҷ карда шудааст. мехостам ба сами ҳама шумо расонам, бародари азиз, ки баъзан бисёр ба ман саволҳо мебиёяд ки акай доктор, ҳамин беморӣ рост аст ё дурӯғ аст. Ман мехостам ба ҳамин савол ҷавоб диҳам. бародару азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро ба ҳама равон кунем, чунки дигарон бинанд, муҳоҷирон. вале ин беморӣ ҳаст, ин беморӣ оҷа аллакай боз аз нав боз сар задааст. вале беморӣ аз нав сар задааст. ба сами ҳама шумо расондани ҳастам, бародару азиз, ки худтонро эҳтиёт кунед, дар куҷое бошед, фақат ҳамон гигиенаи шахсии худтонро риоя кунед, чунки ин беморӣ, албатта ман ранги шумо фикр мекардам ки ин беморӣ аст, ки мардум дурӯғ мегӯянд ё ки чунам хел на самом деле ба гуфти гапирсо прикол карда. Не, на самом дар ҳақиқат ҳамин беморӣ ҳаст. ҳамарӯза вақте ки дар балисаи мо муроҷиатҳо бисёр мешавад, ҳамашон мо анализода мебарояд, положительно мебарояд ҳамон чишам. ҳамон тести анализи коронавируса. ва гуфтанӣ ҳастам, бародару азиз, ки шумо дар куҷое бошед, илтимос аз ҳама шумо хоҳиш мекунем, худтонро эҳтиёт кунед, ба бӯи 1 сум 2 сум нашавед. шумо худтонро тавбатонро дар вақтиш гиред, чунки беморӣ нест ки шӯхӣ бошад. як кас бисёртар ҳамин одамо аз мурда зида пневмония, вақте пневмония мешавад, бисёртар поражение лёгких мешавад, дар ҳамонҷода фоҳиши бисёр мешавад. албатта дар лёгкий формат мардум аҳамият намедиҳад. барои ҳамин хатар, бародару аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам, ки
беаҳамият набошен, фақат худтона бо эҳтиёт бошед. вале агар дар ҳолате ки шумо дучор мешавед ба ҳамин беморӣ, метавонед ки шумо дар ҳамин видеонавори ман номери телефони маро ёфта метавонед ки як маслиҳати тиббӣ аз ман пурсед. ман ба он хотир видео намекунам ки шумо мақсад аз шумо пул гирам, вале бовар мекунед ҳамчун фарзанди мусалмон, ҳамчун фарзанди тоҷик мехоҳам ки агар як хидмати кӯчаке ҳам бошад ба шумо хидмат расонам. мехостам вале ҳамарӯза видео кунам аз сабабе ки ростига корҳои бисёр ки дорам, аз ҳамон сабаб на ҳамин рӯз як вақти муайян ҷудо кардам, вале дар паёмҳои эфир омадам. иншоалло кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза видеоэфир кунам, видеоэфири ман дам, мисол шумо бидуред савол ҷавоб кунем. вале якчанд видеое ки ман тайёр кардам дар бораи простати, дар бораи бесплодия мужчин, дар бораи бемории геморрой ё дар байни мо шумо машҳур аст, дар байни ҷавонон албатта машҳур аст. албатта ки дар ютуб канал мепартом, шумо бидонед дастгирӣ кунед. шумонаи худи хеле подписчикои зиёд шудагиам, хеле мешава, ҳеҷ гап надора. ҳамарӯза бояд ман видео кунам партом, вале аз сабаби кори бисёрам наметавонам кардам. ва бародароне ки ягон мушкилӣ дар шумо дучор меғалтад, оиди бемориҳо ё ҷарроҳиҳо, илтимос мекунам аз ҳамаи шумо ки фақат шумо ба номери телефони ман вақте дастии ман вақте занг мезанед, ман наметавонам шуморо занг зада, аз сабабе ки мақсад минут надорам. вале мара рости гап аз ҳамин подписчикои ҳамон кас финансироват намекунад. ман финансировать, ман худам мекунам. ва шумо фақат як кор кунед, фақат шумо дуроед дар ватсап фақат саволҳои худтонро бинависед. иншоалло ки то ҳамин то қатраи охири ҷон ман мақсад дастгирӣ ман мекунам, дастгирии худам ба шумо ҳаматон мерасонам. ҳамки мо сағира бой нестем, лекин дастгирии худамро мерасонам. салому алайкум. ва алайкум ассалом. ва як чизи гуфта намудам, бародари азиз, шумо дар бораи ваксина аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро ба ҳама расонед. касоне ки мақсад дар бораи ҳамқор кардан чизи саволҳое ки бошад дар бораи ҳамин беморӣ, аз ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ватсап нависед. ба саволи шумо ҳар як саволи шумо қатъи ман ҷавоб мегардонам. баъзан саволҳое ҳаст ки ман наметавонам дар инҷо ютуб суҳбат кардан. худтон бояд аллакай фаҳмед ки манзури ман чия. саволоту дар бораи ваксина бошад, илтимос аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ватсапа нависед. ҳар як ватсапта галасавои чизе ки бошад равон кунед. ман саволҳои шуморо ҳамаша кӯшиш мекунам ҷавоб гардонам. ҳеҷ гап надора, аз ман ҳеч намерава. ман фақат як сухана ман ба шумо мерасонам. фақат суханот иншоалло кӯшиш мекунам ки дар шумо як фоидаи хуб бошад. имрӯз сабаби дар эфир омадаи ман дар он аст ки мехостам ба ҳама шумо расонам ки бародаро +7 915 398 3268 ватсап вайбер имодо. сабаби видео кардани ман дар он аст ки ростгап якчанд рӯз шуда буд ман дар эфир омадаги набудам, вале ҳозир хостам ки агар якчанд минутиам ки вақти дошта бошам бо шумо дар тамос шавам. вале саволотон дар бораи ваксина, дар бораи чизе ки бошад нависед ватсапта. бисёртар мехостам дар бораи якчанд доруҳо ман видео карда партом дар ютуб, вале ютуб намедонам аз чӣ хели правилае дора ки
сразу видеоро далит мекунам. Аз ҳамон сабаб ман нахостам ки видеоро дар YouTube бардорам. خیر شما باید میدونید که سوالایی هست که میخوام که با سوال شما جواب گردونم، ولی همین سوال ها رو من میدونم که شما هم تو میدونید که پرابلم میشود. من 100% پرابلم میشود. از همون سبب سوالاتون با واتساپ خاطر جواب فقط جواب میدم. برات مودا دستور کارشون برادر محمد جان چیکار کنی کما یادوی کلام قربان باشه چند هزار پس مودا میگیرم برای ولی راست میگه برادر عزیز. از سبب برای چی بچه‌کوی ما کمان جای برادر بسیار سوال خود داد خوش اکبر. از سببی که مقصد چخیله من ویدیو میگیرم خدمت پرتم نه اونقدر اپتیکاری بلوگری دارم، لیکن در آینده انشاءالله که ویدیو رو میپرتیم مردم تماشا میکنم. سیرانو یا ویدیو ریکومنداسی میروه و یک بار به شما خاطر رسان کنم که برادر عزیز خاطر رسان کنم که برادر عزیز شما ندیده که اونجا علاقه مردم با از سال نو کسان بیمار شده شدن. وقتی که من به شما مراجعت کردم اوید کلینیک کردن سوس کردن یک جایی که برای شما بیمار بشه، بعضا برادر رو خیستن گپای مزدم اونایی وارا که همین خیلی که بودم تلمانده ایم. من تلمانده نیستی برادر عزیز. همون کسانی که همین نیت داره و همین خیلی فکر عقیده داره باور میکنه من تلمانده نیستم. شکرانه خدا همون با زرپلات هم که پالوزونه گفته گپ برسو میگیریم. ولی یک چیز دیگه نفتن همونه که من دیلم به شما میسوزه، به خدا دیل به شما میسوزه. من شما را ببینم، حال زار شما را ببینم میره قبول تو نمیکنن که بعد من میگم بیا که یعنی بله راست میگه برادر. وقتی حال زار شما را من میبینم که خیلی میگم بیا که یک چیز هم باشه، یک یاردمی خورده که کم باشم به شما رسونم. شما هم تو میدونیم و یه بار گفتم میگذارم برادر عزیز کسانی که در شهر مسکو و مسکوشک اوبلاست قرار دارین، شما فقط همین تاکسی پلی منو تو دا برادن اگر مقصد تاکسی زکات میکنین تو دا برادن چه خیلی که باشه اگر بتونین من میرم دستگیرتون میکنم. شما باید اینا شروع کرده بدونین که در شهر مسکو یا که چخیل مقصد همین 20-25 کیلومتر میره 1200 روبل خیلی تاکسی میگیره. شما را این را باید بدونین. از همون سبب شما میتونید که با من در تماس بروین انشالله که منم دستگیرتون میکنم. فقط شما تاکسی از زکات کنین تو دا برادن من انشالله دستگیرتون میکنم. درباره ختنسوب کردن بچه‌ها کودک‌ها کسانی که کودک دارند در شهر مسکو و مسکوشک اوبلاست حتما که خدمت میرسونم. اگر برادر ما را سوال داده که یک ویدیو خوب تیار کنید بعد پیشروی می شود. بله گپ درست ما گپ زیادی نداریم. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. دوست عزیزم همه روزه برادر عزیز من کوشش میکنم که اگر همه روزه هم که نشید اگر یک روز پس هم که در پرمای فکر در اومدیم کسانی که بیمار هستند کسانی که مثلا خیلی رنج میکشید خیلی صورت یگان دارم سوال داریم ممکن یگان بیمار داره یگان چیز داره میتونیم بدون سوال خودتون بنویسین انشالله که دستگیری میکنیم انشالله. ولی باز یه برگه باز میگم برادر عزیز از همه شما احترامون خواهش میکنم که حاضر همین بیماری کرونا ویروس خروج کرده شده است. التماس خودتون احتیاط کنین، فقط پیشگیری کنین، داروتون همه وقت برین در پیش همون دکتری شناساتون برین، فقط تیار بینین که مقصد
рана или поздно гуфти гапи расо, шумо дер ё зуд шумо бемор мешавед ҳатман. ин бемориам хеле беморие як хусусияти аҷиб аст ин аст ки бисёр беморо бисёр бародарои мо шумо бемор мешаванд, хеле фикрушон дигар ранги хеле чӣ хел бигӯям, ранги хеле девона небу, хеле як сохт психически вайрон мешавад саршон. ин бемор як намудаш ҳамин аст. соза, температура ҳеҷ чиз надорад, ягон дард надорад, фақат хеле ҳаяҷон аст, фақат ҳама вақт хеле ман мемирам, зинда мешавам. ва як чизи дигар гуфта намонад бародарои азиз ки илтимос мекунам, вақте ки бародарет ки мақсад бемор мешавад, ҳеҷ маҳал вая напартоҳ, ҳама вақт дастгириш кун. ман агар ҳамин худованд накард накишам, фақат ҳамин тану сиҳат бошад, барои падару модармон як фарзанд ҳастем, як писар ҳастем. албатта ки дигаро хоҳар ҳастанд, як писар ҳастем. ба ҳамаин беморие ки коронавирус ман рафтуомад дорам, рости гап ҳаматон рафтуомад дорам. худованд накард бемор нашавам. вале аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки касоне ки мақсад шумо дар як квартира қарор доред, бародари ҷонии худат бемор мешавад, илтимос вая напартоҳ, битро дастгириш кун. вале ман якчанд ҷо бисёр ҷоҳо рафтам ки нигоҳ кардам бародаро бемор мешаванд, бародари дигари худаш мепартояш мегиреза мерава. ин чӣ бародаре? шумо мусулмонии худтона дар ин бояд нишон диҳед. илтимос мекунам шумо дастгирӣ кунед, барои ки бисёр ин ҳолатҳоро ман дидам. ба шумо расонида неастам ки бародарои азиз, ҳамаи мо ҳамин одамизодем, миранда ҳастем, мо мемирем, яру мемирем. шумо бародарои худтона напартоед, барои ки ман бисёр ҷойҳо ки меравам нигоҳ мекунам, рости гап бародарои мо шумо бемор ҳастанд ва нигоҳ мекунед дигар бародариҳо дар хонаи дигарӣ ҳастанд, мақсад пеш наметоянд. бародари бичора хай давленияш паст мешавад, дилбеазарӣ мешавад, температура мекунад, хай бояд дастгирӣ кунанд. мо шумо бояд мусулмонино дар ҳамин нишон дидем. албатта медонам ки бемории гузаранда аст, лекин на да ҳама мегузарад. аҷибаш дар ин аст ки дар ин квартира мақсад ин бародари таспи тов кардааста, ав бародарига отиқ кардааста, дам гирифтааста, баша дар бараш мехӯрад, спокойно ягон чӣ мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мақсад иммунитет ҳамин инсон бақувват аст, иммунитет ин бародар на он қадар. хеле гапи хабар. ман ҳамарӯза кӯшиш мекунам бародари азиз ки соатҳои где-то ҳамарӯза соатҳои 9 ва 10 хеле прямой эфир кунам. шумо қатъи буред дар алоқа буред. ассалому алайкум доктор. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародар азиз. ҳамарӯза ман кӯшиш мекунам соатҳои 9-10 прямой эфири ман кунам. шумо қатъи дар прямой эфир бошам. ҳама вақт як сухане бошад ки мақсад аз он сухани ман мақсад шумо чӣ гирем, ягон фоида гирем. хеле гап хабар бародарои азиз. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бале бародар Саид Ғарам, берӯзӣ шукр раҳмат барҷонама тинч шукронаи худо. ва боз як борига мегӯям бародарои азиз, касоне ки бемор мешавед, касоне ки намедонед ки кадом доруро барои мисол сардардӣ барои як ин беморӣ вай гиред, шумо метавонед дар ватсап ман нависед. ман иншоалло ки кӯшиш мекунам шуморо дастгирӣ кунам. фақат ҳама вақт ман кӯшиш мекунам. худоро шукр бародар, раҳмат аз шумо пурсем.
خیلی گپ خبر برادر عزیز. امروز میخواستم یک معلومات خورد درباره بیماری خیلی بیماری توبرکلوز که به شما رسونم. بله برادر جان، وضعیت کمتر نوتنشن است. اویدی بیماری وضعیت نخوب است، برای که همه روزا وقتی با دیدار بیمارو میرم. بسیار برادر ما و شما بیمار هستن. برادر عزیز، از همه شما احتراماً خواهش میکنم اگر شما در شهر مسکو облست و دیگر شهرها که قرار دارید، اگر مقصد شما میره که پاتین میسپرید و در همون پاتین وقتی شما البته عکس رنگینی میسپرید، وقتی عکس رنگینی میسپرید ولی شما رو میگویند که شما توبرکلوز یا که بیماری سیل شدگی هستید. من میخواستم درباره این بیماری کمتر یک چند معلومات خورد کردم، ولی حتما ویدیو میکنم در یوتیوب میگذارم، شما البته که تماشا کنید. بیماری توبرکلوز بیماری است که بیماری تباه شونده است، ولی اگر توبهش نکنید به حد آدمیزاد از این بیماری میمیره. بیماری است که در همین وقتی شما میرید پاتین میسپرید، در پاتین نشون میده، عکس رنگین نشون میده شما یا گذراندگی هستید یا که بیمار уже علاقه شدگی هستید. بیماری توبرکلوز بیماری است که شما وقتی که یک برادر شما مقصد بیماری توبرکلوز دارد، ولی از همون ظرفی که مقصد شما چای میخورید یا که اون افخود میخورید چیزی میخورید، از همون جو وقتی که خودت نوششته با هوا یک آب گردون میکنی با آب خنک، از همون آب میخوری، افخود میخورید، چیزی که میخورید از همون شما بیمار میشوید. این برانگیزنده بیماری توبرکلوز این چوبچه میکروبی کوخ است که اون چوبچه میکروبی کوخ این با نام عالمی نیمیس کوخ نامش موندگی هستند. گفتنی هستم برادر عزیز که وقتی شما به همین بیماری توبرکلوز یعنی شما گرفتار میشوید، حتما وقتی شما در عکس رنگین میبرید یا که جوی پاتین سپورت که میرید، مقصد شما در نشان میتونید میگه روی شما توبت کنید بعد میاد. و نقطه نمونه که توب دیسپنسری که در کجایی که هستی، در همون کدام رایونی که هستی، این حتما این بیپول است. توبت توبرکلوز بیپول است، در همه جا بیپول است. دورو هستن که دورو را ما درست دسترس کردن نمیتونم، ولی اگر دسترس کرده بتونم همه شما رو ما دستگیری میکنم. بسیار این سوالو با من میبیاد وقتی نگاه میکنی عکس رنگین توبرکلوز میکنن، با من بسیارتر مراجعت میکنم. ما روسکا برادرای داریم که مقصد فیزیاترن ولی در اینجا کار نمیکنن که مقصد شما رو توبت کنن، ولی چون نمو داروی داره که نمو دارو رو من دسترس کردن نمیتونم. و گفتنی هستم برادرای که مقصد شما نمیدونید که چیکار کنید، با شما بس همه شما رساندنی هستم که برادرای عزیز وقتی که شما بیماری توبرکلوز میشوید، البته که نشانه‌هاش این تست اول خراب شوی، لاغر شوی، بعد بلغم سیاه می شود، بعد تمپراتورا майда начинает сваси, но هم температура میشه، این سلفا میشه، بسیار سلفایی ولی گوشخراش میشه. این میگن توبرکلوز بعد در انالیزی بلغم میبرد که مقصد میشه اون را عکس رنگینی ده. وقتی شما بیمار میشوید برادر عزیز، من از همه شما احترام میکنم، خواهش میکنم که در همون کدوم مقصد در شهر مسکو که قرار داری، پرافیسکات مقصد مترو کالомийская که مترو کاشирская هم با آدرس کردیم. از همون مقصد شما با همون آدرس کردیم مراجعت میکنید. اونجا توب دیسپنسر است. توب دیسپنسر مقصد شما را از حساب دولت روی میکنن به پول توبه دارد. ولی میدونم که دادش زمانه شدگی است که در شهر مسکو اینا را بسیار ملت پرست بسیار است که
اینورا پولشون نتی مقصد توبت نمیکنم ولی من از همه شما ترامو خوش میکنم که دیلو بید شرط شرایطی شهر مسکو و مسکوسک اوبلاست بسیار خوب است خوبیش همین است که اپاراتوی زمانوی دارند ولی توبت خوب قطعی شما را شرایط خوب قطعی مهیا میکنن و انا گفتن همونه که وقتی 4 یکی 3 ماه یا 6 ماه شما وقتی توبت بیماری توبرکلوز که شما مقصد خواب میروید این بیماری است که اینجا شرط شرایطشون همه خورد و خوراکش از سوی دولت میشود ولی شما وقتی مراجعت میکنید ولی وقتی میکنن که پول بیارید این یا که ولی شما همه وقت دونسته بگیرید باید قدر خطونه وقتی باید زکانه باید بدونید که شما این به پول است برادر زیبای برگه میگوید که درباره واکسینه کردن سوالاتون در واتساپ نویسین 7915 398 3268 درباره واکسینه کردن سوالاتون بنویسین این بود برای بیماری توبرکلوز برای بیماری توبرکلوز حتما ما ویدیو میکنم میپرتیم چه توبت مثل تشخیص و هم چیزاشو من ویدیو کردم میپرتیم و باید برگه میکنم برادر عزیز که کسانی که بیماری رگ میشوند از این بیماری رگ گرفت اذیت میکشند این برادرها مقصد وقتی که سوم چهارم стадия میشود وقتی که اگر پروپیسکاتون فارشیوی نباشد پروپیسکاتون оригинал бошад махсус ҷойҳое ҳаст ки дар ҳамин шаҳри Москва инра мегӯянд хоспис намедонам ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад вале дурустгап наметавонам гуфтан ҷойҳое ҳаст ки албатта дар ҳамон ҷо бемориҳои вазнина дар ҳамон ҷо нигоҳ карда мешавад аз ҳисоби давлат ин намедонам кадом организатсияи хориҷӣ аст ки дар шаҳри Москва бисёр қарор дорад ин ҳама дорои ки мақсад дозанокишон баланд аст дардро нест мекунад ин дороҳо дар ҳамон ҷо ёфт карда мешавад ин фақат шумо хоспис мекунед через ягон доктори шиносон мекунед мақсад барои бемориҳои рак мақсад чӣ мекунед барои бемории рак мисол як дастгиритон мекунанд аммо ҷои хоспис бошад вале дар ҳама ҷо ҳаст ку мақсад духторҳое ҳастанд ки мақсад пул талаб мекунанд албатта ки хай намедонам пул бошад чизе бошад розӣ кунем чунки шуморо қабул кунанд аз ҳамон бало шуморо раҳонанд салому алайкум доктор ва алайкум ассалом боз як бурга мегӯям бародараш ки дар бораи ваксина бошад саволо дар бораи ваксина бошад дар ватсап нанависед инҷа ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам чунки шумо бояд худтон бидонед сабабҳои мусбату манфиша ман ба шумо мерасонам шумо худтон бояд бидонед ва бародари азиз ин ба шумо як факту далел аст ки албатта ки ҳамаи мо шумо бемор мешем албатта ки бемор мешем ира ягон кас чизи гуфта наметавонад ба шумо гуфтани ҳастам бародари азиз ки дар бораи ин проекте ки мақсад мо гуфтем клиника мекушем инова мекушем ба дуроин дастгирӣ кунем нигоҳ мекунем ки ҳар як кӯдакое ки мақсад омада конкурс кардааст яъне мақсад шуморо мисол ҳар як ҷо мерем дуроин дастгирӣ кунем мақсад як ҷо мекушонем хуб мешид ҳозир давр замонаи шидааст ки албатта ки мо бояд як ҷо дошта бошем ин ҳамиҷа 10,000 одаме 10,000 одам як дита як 35-37 одам шидагия ки пул парозагия паго як видео дига мепартом видео иншоалло ки видеоро бояд агар мақсад ма худа тоҷик бошем номусмон мекунам иншоалло як дастгирии худо мерасонем
вақте ки шуморо вақте ман мегӯм ки мисол пул партан дар кор ин ё ин вай ба он мақсад ине ки ман аз ҳамон су безор ҳастам. Ман талаб намекунам. Мақсад ман барои ман бошад, ман дар кор нест. Вале ҳамарӯза ҳолу зори шуморо вақте ман мебинам, дилам месӯзад. Албатта ки дилам месӯзад. бо ҳамин бародарои азиз ба фикрам ки суҳбата анҷом мерасонем. Так. албатта ки мушкил аст, вале монда шидаги ҳастам. хайр, худо нигаҳбонтон бошад, саломат бошед. дар бораи саволо дар бораи бемории коронавирус ё ки дар бораи ваксина ки бошад, шумо ҳатман метавонед ки битурин саволо худтона нависем. вале ман намедонам, як видео агар бемаънӣ бошад, видеои бемаъниро медурем, бовар ки ҳамаша лайк мегузоред. видеои ман албатта ки 400-500 одам тамошо мекунад, вале бовар ки ман ҳайрон мешавам. агар як видеои бемаънӣ бошад, бовар ки нигоҳ мекунед ки ҳам видеои бемаъниро медурад, ҳама лайк мегузоранд. ҳоло он ки мо дар бораи намехоҳед даҳанмо уфти гаперасто ки пашм бовардааст, аз ҳамон ки мақсад бачаҳо бигирем, дастгиритон кунем. бовар мекунед ин ҳамин ютуб канал кушоданам, мақсади ман барои дастгирӣ кардани шумо аст. бовар мекунед, ман худам ба чашмои худам мебинам ки бародаро меранд дар пеши урусҳо, мақсад духтури урусуда зора мекунанд. инам як вақте ки ман мебинам ки бовар ки шармам меояд. аз ҳамон сабаб битурем дар ҳар як видео лайк гузорем, битурем як дастгирӣ кунем. барои як клиника гуфтем ки мекушоем, бовар ки мардум талмандан борода. мо талманда нестем, бародар азиз. талманда ман ҳеҷ маҳал нестам. иншоалло ки ман духтурам аз ҳамин дастам, аз ҳамин хондагии худам ки мақсад то ҳамон вақте ки зинда ҳастам, ёфтаву нони худро ёфтаву хӯрда метавонам. боз ҳамин бародари азиз, шабатон хуб бошад, ҳеҷ маҳал дардро набинед. худовандтан сиҳату хонобод бошед. ва ягон саволо бошад, саволотонро нависед. вале дар бораи кушодани клиника албатта ки битурин дастгирӣ кунем. бале бародар, рост мегӯед. иҷа мехостам суҳбатро ба анҷом расонам, вале як бародар нависааст ки бародар қатъи мо тушко қин аст. бале агар ман, агар худат, агар ҷуръат, агар якҷоя шавем, ин ҳаминҷода 10,000 подписчика, агар ҳаминҷо 10,000 подписчика, агар 10,000 подписчика, агар 1000 сӯми партоем 2 миллион мешавад. дар 2 миллионам ҳечи ақаллан як ҷо мегирем барои ёрдами шумо. ман ҳамонҷоро мегирам, арендарам бошад, ҳамонҷорам аренда мегирам. вале шумо як ҳаракат кунед, дастгирӣ кунед. ман рӯз гап мехостам ки як-ду аппарат гирам, вале як-ду бародари спонсор ёфтам. бародари спонсори мо намедонам, ба зангои мо ҷавоб намегардонанд. намедонам ки хай ҳамин хеле аз гап нест. поёни шаб бисёр сафед аст. иншоалло ки бовар дорам як рӯз спонсор пайдо мешавад, дастгирамон мекунам иншоалло. абинагиш ҳамин аст ки вақте ки пешат мебиям, мегӯям бар акай доктор дастгирӣ мекунем, хайла биё дастгирӣ кунем. бисёр факту далел ҳаст дар бораи бемори бародаро. бисёр хел бемор мешаванд, вале ман намехоҳам ки мисол ҳар як видео ҳар каса дар канали худам партом. кӯшиш мекунам ҳар як видеоро ки мақсад оиди беморӣ бошад, оиди як фаҳмондагӣ бошад, ба шумо аз ҳамин канали худам, аз суханҳои худам видео кунам, шуморо партоям. хай, худо нигаҳбонтон бошад. пагоҳ бо соати 9.
yoki 10 bor video share میکنیم. همه وقت تنسیت خانه آباد باشه.